Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nasayat tanasang putan kang agtugtugaw dito sa alas, Divina. Ay, nabanugak nga min nagidalimanak diti bala nagmalmalam. Angam nakaluto ak matkitin, mapangkalatan iti kusina lakay. Nakadasaran ti makan. Nalpasa ko na nangan. Di mo man yaw awan ti bagbagakan ka. Sige, ibagamlatan ano niya ti kayat mong ibaga. Dumdum nga gakman. Bagbagam dyan anak mo Bastos ang makisarsarita kanya. Damdamagan na din no apay aman man no ti kadak diti balay. Apay, anya ti bagbagam kan ko na. Ni, awan mo't mading ibagbagak kan ni Ben nga anak ta. Kan panagkunak, saan mo ta kinabastos ti damdamagan na kan ka? Neta, kanunungan pa'y lang na dyan nga ubing. Iso ka ta dumakkel nga awan respeto na kanya. Ay, pasensya ka na. Ngam saan nabastos ni Ben. Si ka lang tagpampanunot iti kasta. Ti ko naman kaya sabsabidungan ti panunot ti anak ta. Tapno pagatapan na kiti madi. Apay ngamin ang makapungtot kalaadagos no agdamag ti anak ta. Wano, sinubliam man ang tisigod nga. Huston! Di mo ituloy ti kayat mong ibaga. Awan ti pamanagnak mo iti atap mo kanya. Romulo. Nagado ka ta drama mon. Di ta ka man langin. Awan sir-serbi ti pan nakisaritakan ka. Diyos ko, sabarin sa manan tinasumok dasawak. Yehey! Agdan ni Daddy! Sige, Faith, anak. Arakupam ni Daddy. Kat ibagamkan ko na asaanan apumanaw dito ayam ta. Ay na, nakayayat na talaga to anak ko. Imbres nakman nga ron anak ko. Nakarakrag sakak na daka, Daddy. Kuma, saan kan apumampanaw dito balay? I love you, Daddy! Ay na, urak lang mabang aran iti imbalikas mo anak ko. Nakaayat ka nga ubing. Saan akas iti anak mo iti asawam alosyang? Tangiwat mo, Rosa. Amangan namang ti ubing ti bagbagam. Anya ko man, pudno man. Anak, ato'y dagiti pasarabo mamakmakan kan ay ayam. Ala, yung kapagay ayam. Daddy! Angam, ikarim ha. Di ka kuman pumampanaw. Ngamin, ipatpatag ka unay, Daddy! Sumango ka ni tilamisaan, Ben. Mangrabiitan, anak ko. Wan, Mama? Oh, apay. Ada ka di parikot. Apay amalmalday ka. Ngamin, awan manan ni Papa akagiddan tamangan. Kanayon lata na kastoy. Napatpatag ka di ti trabaho na. Ngamdata pamilya na. Saan mat siguro, anak? Nalabit, adula ang dagiti masapul ng asikason ni Papam. Bayam ta kasaritak to no sumangpad. Pasensya kayon, Mama. Panagriknak ngamin. Awan patag ko iti amak. Pangaasim, anak. Di ka kumagi mula iti sakit tinakam iti amam. Uranya't mapaspasamak, isuntulot na ti amam. Jak tumalipatan day ta, Mama. Ngamsapay la ko, Ma. Tamariknak tumat lati pamatag na kanyak. Ha? Addan ni Papa? Papa! Apag iso ti sangpat mo. Umay kayo tamangan tayon. Sige laeng, mangan kayo latan. Nabsugak pa kaputan na nga na ko ni opisina. Asaya at taimay ka dito'y balay, Romulo, anak ko. Wen tatang, kunayo ngamin na napatigti bagayo kanya. So kay Maya. Pudno day ta. Kat kayat ko, apudno laeng ti isungbat mo. Anya day tatang. Pudno ka day aman manukan nga gawid ija balayaw. Diyak ilibak tatang. Ang gapo day ta, iti kanayon na pa nag-overtime ko. Ipasiguradum lang nga pudno tarason mo, Romulo. Sakti makalaban mo,
nusubyam ti sigod nga aramid mo. Muna ko nitatangan na ya. Ikarik ka di. Jakton guliban ti asawa. Kas itinakunakaon, Romulo. Di mon subyan tinagalas nga ugalim. Tama nga no pagbabawyam tulaang. Daddy, amom na niya ti wish ko inton birthday? Muna nga pwes, umadanin ti kasangay mo anak ko. Innem ton ti tawan mo. Anya di ko na ma-wish mo? Sapay la ko ma, tadi na kamin pampanawan ka ni mami. Anya, apay anak ko. Saan pa'y ka di nga umdas, ti kada kayo, ititalong aldaw kadalawas? Kurang Kuma, kas ka dagiti daddy, dagiti classmates ko. Aka na yun da akad-kadwa dagiti daddy da iti inaldaw. Ala, di kagdanag anak ko. Mapasamak to da ita a wish mo. Ang saan pa'y nga ita? Sapay ko ta saan nga agbayag. Kat mapasama kan ti wish ko, daddy. Umayat lang mga ala iti kawas ko. Masapo lang mapanak iji ayan da Rosa. Inton bigatan ti kasangin ni Faith nga anak mo. Papa? Anya tararamidem dito sa alas, Ben. Payakas la pinadpadaan am ti sa sangpet ko. Talaga pinadpadaanan kayo, Papa? Gaputa kayat kayo ang makasarita. Napatagsakit dito ibagam. Ala, ibagamon, tamakatuturo ka kon. Nabanuga ka na overtime. Papa? Jak sa magustuhan ti panagkit-kita ma. Apay, anyat kayat mo sawan. Pasensya kayon, Papa. Ngamjakpat yun ang nag-overtime kayo. Anya. Talaga ka di na kon amo araman nga, ma'am. Apay, adan pagtangsit mo? Amo kon ti kinapudno may papan iti kabityo, Papa. Anya! Awan pa managnak mo iti dayta ngay pagpabaso mo kanyak, Ben. Saan kayo ngaglibak, Papa? Nalawag tinangag ko saritaan nyo idirabiikin ni Mama. Anya. Nagsakit tinagam ko itinamuak. Nagsangit ni Mama. Kabayatan ti panagsarita yu adwa. Inyibkas na tinalaw sa sakit amarikrik nana. Jakla yung pagarup. Naminanugaya man naginuliban yun ni Mama. Anya lawan ay tibasol ni Mama kada kayo. Tapos pasakitan nyo iti kastawunay. Awan kwenta da ito asaritaan, Ben. Titakan. Papa! Agsarita na pa'y! Nagawid ka adagos, Romulo. Apay, mailiw kan kanya. Namuanan ti anak ko ti may papan kada kayo ka ni Faith. Kat, mabutan ka kan ko na? Apay, itulok mo nga iturayan na ka ti anak mo laang. Ang impod no amin dagiting bagbagana. Insider na kanyak tinamin anon apan ang gulib ko iti inana. Kasla makonsensya pa eh. Kapoy ti aramid na kadakwada nga agina. Anya? Adula amin dahi tangay bagbagam. Saan amabalin amaputad ti relasyon ta? Gaputa adda anak ta. Sino ka? Sika ka din ni Divina? Uwan, siyak na ron. Sino ka kani? Kan-api nga mamunak. Dinak ka di po unagan. Sige, sumrag ka. Kasta tirumbang itilos siyang akaskan ka. Api nga agtungpa ka. Anyat basol ko kan ka. Sino ka kadya talaga? Divina, sino ka... Rosa. Wan, siyak nga ron. Imaya, gaputa kayat ko ayam ammo ti bagik iti asawam. Asyak ti babae ngay ayatem itan. Divina, di na kan ay ayatan. Gaputa da kami laangan iti anak mi, tinapatagkan kwa na ita. Anya ka di da ito yung aramidam, Rosa. Agawit kan, tagsarita ta, inton madamdama. Daytoy kayam ang babae ti pagmamauyong ang Romulo. Talaga kaya masan ka pa yan nagbalbaliw.
nagsakit tinamok may papaniti amam anak ko. Imparupa ti kabit na ngay sudalangin iti anak natin na patagiti amam. Kaslag kupit ti barukong ko'y tinalo sa sakit ang marikriknak. Kasladya kun may turen, anak ko. Pangasiw, mama. Patib ka rin yun, ti pakinakam yun. Kinapuno na. No di ka lapang panunutan, anak ko. Ang mga nonya itang tinapasamang kanyang. Pumanawag langan iti na ito balay. Amok ngawanan, sir-sarbikit ya, ma'am. Kagurak ni papa. Gapoy ti kastoy nga aramiden na. Nanak ko. Saan ta pumanaw dito'y balay, mama? Data ti adda karbangan nangagnaad dito'y. Gusto ti anak ta, Divina. Hindi kayo kumapumanaw dito'y balay. Romulo. Pakawalan na kuma. Nakaamiris ako na. Kaya't kung ngalintag dagiti bidot ko. Diyak mo no mamadak pa'y lakadagitang ibagbagam ita, Romulo. Namin anon na sinaktanak. Namin anon ngayon parupam kanyak ngawan patag ko kan ka. Ita, kasta ti bagam. Amo kadakil din nagkurang na kada kayong magina. Ang amnay kandak iti may sabay akong daway. Ipanagnak ko. Apod no dagiti bagbagak. Pakawanan da ko ma. Ipatpatag kayo a pamilya ko. Anya ti aramidag tatang. Maipit ang kadarosa kang Divina. Nakamiris ako na. Kaya't kunti makiwin naswas ka ni Rosa. Ngam impang tana adi na kami pagulimakan no aramidag ti kasta. O di gudwaam day tabagem. Tatang seryoso ak. Hindi na kumamot trabaho na nakasta. Kahit seryoso ak, mate. Luko ka nga minunay, kahit. Iso na ito yan ti bagbagakan kay day. Makaamu ka. Di kan tumat dimngag iti pamagbagak ide. Tatang, kaya't ko maurnos ti amin. Narigat abasta maurnos latanda ito'y agulo nga inaramid mo. Nang runa kat napasakitam unay ti pamilyam. Amok tatang. Ang makunkonsensyak. Sidiran nak ti konsensyak. Talaga si diran nakati konsensyam. Ala, no talaga kayat mo ang maurnos ti amin, ay aywam ti asawam, kastamot ti anak mo. Kan ipakaawat mo mat kini Rosa, ngawan na saya at apagbanagan ti relasyon nyo. Apay ngay, Daddy. Inalamat amin na nabadbadom diti balay. Apay ngay panawan da kami ka ni Mami. Pakawanan na kanak ko. Amo kabason ko. No apay ngagladingit ka ita. Ang patsik amawatan naktumatlang. Pangaasim, Daddy. Di kan pumanaw. Apay, nagbalinag ka di abad, girl. Iso panawan na kamin. Mami, please. Lapdam ko man ni Daddy. Saanan, Faith, anak ko? Kabailan ta ti agbyag nga uray awan ti am. Baybay amon nga agawid iti ayan ti asawa ng awan manaknakam na. Nga, Mami, ipatpatag ko unay ni Daddy. Ipatpatag ka mat unay anak ko. Ikarik, di kay baybayan. Divina bakit? Mapaling ka din ang sarita ta. Adda pa'y papanak. Awan panawon ko makisarita kan ka. Pangasim. Pakawanan nak. Kat mangrugi tamanan. Kasta kamot kat. Naglaka para kan katimang pasakit kanyak. Kaslaklay ayam iti pampamayam. Asubliam laang no kayat mo. Kat ibati man nunusan mo nakasapulan. Bakit? Aklunag. Ado ti basol ko.
Ano ti basol ko kada kayo iti anak ta. Ang pangasip ko ma. Tay kanak pa iti maundi agundaway. Bay masulnitak na iti amin na nagkuragak ka na kayo. Diyak amoro mo lo. Ngam na banog akon akanayon ang mga awat kan ka. Namin ano na pinakawan ka. Ngam di mo inikan patagdag ita. Bukod mo lang nga pagragsakan ti pinampanunot mo. Managim bubukod karo mo lo. Nakamiris ako, Divina. Bayam ko mga ipakitak ti panagbalbaliw ko kada kayo iti anak ta. Pumanaw kan. Kat baybayan na kami iti anak ta. Agraman ti anak ta. Ginura na kamutan. Gaputasaan kami ang napatagkan karo mo lo. Aging gaita, di nakpailaang napakawan ti asawak, gapo iti madi nga aramid ko iti kalabas. Ngamjak lata simuko, kat ipampanagnek ko lata kadakwada iti anak mi, tinapudno apa nagbalbaliw ko. Alakastan, katagyaman ak iti kay panangidrama iti pakasaritaat. Tuy pagayam mo, Romulo. Romulo pagayam ko, naglablabas ka. Iso ana uma ti asawam. Angamala, ituloy mo ti panagbalbaliw mo, bareng maurnos tumatlaeng ti pamilyam. Liklikam ti sulisog, no si kakat si aasawan. Iti kasta, saan amarakrak ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Romulo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Harold, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kasta unay a panagayat kan pammatag, ti impaay ko kinikim akaayan ayat ko. Inaramid ko amin na kabaalak, gapot akayat ko nga ikalaysa. Ngem saan ang nagbaligi ti amin, gapo iti jak ni namnama apasamak. Buena papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Harold, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Rabiin, anak ko. Ngam nakapulis ka pa lang. Sa dino ayat ipapanam? Sa dino kumapay tatang. Mapan ko manan sa rongkaran ni Kim ije balayda. Ay, nabayagan yagdakdaton kakinkuana. Mano na bulan. Aging kakadiita kat di nakapaylay na klon. Kinapudno na tatang. Saan la siyak yagdakdaton kinkuana? Andapay dua. Ay na anak ko, mangsapol ka laeng nga diti sa baling armem. Adumat ti babalasang diti lugar tayo No bilang tasaan asika ti pilyan na, ti at-ada masaktan ka. Jak mapukawan iti namnama tatang. Aduman dagiti babalasang diti lugar tayo. Ngem ni Kim ti talaga nakariknak iti ayat. Agayatak unay kinikim, tatang. Naimbag nga orasyon, Nana Bilen. Ay, kastamot ken ka, Barok. Anyat gatangam. Sanak agumatang, Nana. Umay ko la kumasarongkaran ni Kim.
Ay, pasensya kan, ngam awan ni Kim. Sinarongkaran ni Jomar itay, kat inawis na amapanda ka numangan ijarwar. Ha? Adakan ka no urayam asumangpet. Amangan no paawi denday jay, gaputa itay dapay laapim manaw. Sana, nana. Ibatik langan na ito'y imot ko at chocolate para kin ko na. Sige barok, no kastati ko na. Bilibak at talaga kan ka, paray. Tapayan ako namday ta. Una, gaputa uray talo kayong agdat-daton ken ni Kim. Kasla di kalata mapupukawan itinamnama. Nang runa, kat engineer ni Jomar. Kan mangup opisina ni Clyde. Jack mapukawan na talaga itinamnama, pare. Aging nga awan pa inaklon na kada kami. Sa bagay matkit di Uray man nalo naklang no ikumpara kada Jomar kan Clyde. Sana ka maupay ang mangilaban iti panagayat ko ken kuana. Talaga hamat pare. Pudno ti bagbagak, pare. Sapay ko mga rod, tasi katipilyan na. Total, natataar kamat ngam da Jomar kan Clyde. Ha? Sika talaga, pare. Ang awan nakman ako nakon. Pudno ti bagbagak, pare. Kasi tinakunak itay. Sapay kuma, tasi katipilyan na. Itigas ta, di kan to agbabawi ang nagdatdaton kan kuana. Nay, nakapulis ka man ay nanak ko. Mapan ka kadimanan ijayan ni Kim? Ewan tatang, inaksarongkaran. Ay nanak ko, nagmalmalim ka nagtrabaho ijay talon. Nabandog ka, agi na nakakitin. Talaga na banugak, tatang. Ngamnas ka na mapanak. Gaputaing karikan kuana. Amangan kami ita ijay ili. Sa isayangam laeng ti kwarta banak ko. Kasi tinako nakitin. Jak lapat siya asong batan na kadayjay. Di pa'y lang amin ani Joan, ya anak ni pare Herman, timapan mo Arman. Total, gusto mo't ken kadayjay. Ni tatang mat. Ala, panawan kayon. Amangan no agur urayan ni Kim. Agyaman na ka, gaputa pinatgam ti awis ko ita. Awan matiaramidak ita ije balay, isong awan rason, tapno saan ka apatgan. Ayun gayam, agyaman nak itintad mo at chocolate idi na minsan nga aldaw ha. Iso na lang, kadinak na danunan ije balay. Awan na nyaman na. Awan gayam, kumusta ti ba nagpasaryo ni Jomar? Okay lang, naragsak mat akasal sarita. Kasta ka di? Kim. Di mo ko matagidaksan da ito sa ludsudakan ka Apay, anya da ita? Inaklon mo ka din ni Jomar. Saan? Manugodak lang nga si Murot kan kwa na pan nagpasyar. Ngam di na kaya't asawan nga inaklon kon. Kasta ka di? Pasensyakan ay tinasaludsod ko. Ala, intamang sapol iti restaurant apanganan ta. Oh, Harold. Kapi nga'y adi ka matan matagtagari. Ada ka di parikot? Kwa, awan. At dala ko makayat ko adamagan kan ka. Kim, adda ka din namnamakan ka. Kinapudno na. Isa pinatgak ti awis mo ita. Gaputa kayat ko ama-amuam. Nga ay ayatan ka mat, Harold. Ha? Kayat mo asawan? Aklonan na kon. Juan, gaputa manipod na amamu ka. Kan nagdaton ka kanya. Napanak na kak ti kinasingpat kan kinapudnong kanya. Oh, agyaman ako na, Kim. Kamao dyanan na. Dimtengan da ito nga aldaw anabayagan nga inururay ko. Sapay la ko mga rod. Ta saan kanto nga agbaliw?
Taman pa'y amadlaw ko akanayon ka nakaisa manak ka. Apay, inaklon nakakadin ni Kim. Wan tatang, kaayan-ayat ko itan. Ay, kasta ka day. Ay, nasayaat nga rod ano kasta anak ka. Kahit anya nga rod ti plano mita. Ay, kat ikan na isamon tamang ano babawin tupay. Ni tatang talaga. Pudno ti magbaga ka anak ko. Saan nagagangangaw? Total, adamat ornong mo. At ang agpay sa urnong ko tatang. Ngayon panagkunakat kurang dayjay. Agardenak pa'y iti kasta, manayunak ti ornong ko. Jak kayat asimple laang ti kalay sami kinikim no bilang. Ay kahit adakin ka dayta anak ko. Ala agmula ka nga raw no iso dayta ti kulap. Ne, pare Harold. Kasla ka na yun kamatan amarabyan ije bangkag mau. Wen pare, nalpas matan ti trabaho ije talon ko. Iswa nagmulak matan itinatang ije bangkag ko. Ay na, sabali talaga ti adda girlfriend na niya. Kasla di ka mabambanaw. Si kakit di mat pare. Sigud mat ang nagagetak. Ure di awan pa'y kaayan-ayat ko. Sa bagay mat kid di Ay, dumagas ka pa'y Ta uminom ta. Imbag lang agas ti bannog. Agyaman naklangan pare. Intun maminsan langan. At dapay ngamin napatag-apapanak ita. Sa dino ti papanam, kat norabiin. Sa dino kumapay. Inaksarong karan ni Kim. Duang aminan nga aldaw ajak nakapan. Tama kumikumakunay di bangkag ko. Kasta ka di pare. Sige, intun maminsan tulangan. Apingita ka lang. Idi pa'y kalman nga urayan ka. Kwa. Pasensya ka na. Jak nakaumay. Gaputa makumikumak ije bangkag ko. Ado nga min dagiti nasken nga ramida kay Jay. Kasta ka di. Ada ko man napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Kuwa nga min. Mapanak ije syudad intun umay alawas. Ada nga min if offer ti may sa agayom ko at trabaho. Sana bale. Agawid akmat ditoy. Maminsan iti makabulan. Diyak kumakayat ti mapan. Ngam sayang mat ngamin. Di ka madanagan. Kanayon kantong awagan. Sige. Nuday ta ti planom. Palubusan ka pa'y langit Gaputa santa pa'y mata nagkalaysa. Gaminton makapagkalaysatan. Awanan ti umandayo, ha? Wan, italaang daytoy. Kan may sa, para matlakad at ipapan ko ijay. Di ka makaidna Harold. Hapay, ada ka di parikot mo. Tatang. Andiyan mapaspasamakin ka anak ka. Makalawas nga mino na jak makontak ti cellphone ni Kim. Apa ngay? Diyak mo tatang. Napanak ije balayda. Dinamag ko kininana bilen. Ngam nakunanamat adi nakanumot la makontak. Paingatan. Madanagan na karot tatang. Diyak mo, noon niya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Uminom takit di pare. Ibus ta dito, imat ko akwartak. Awan mo't lati, sir-serbina. Pare, di ka ko maunay agpanunot iti saan anasayaat. Mga namakumikumlan ni Kim. Iso adi na ka maawagan. Hindi pa lagpakpakada kanya ka mapanijay syudad. Sabalin tagparparik na kanyak. Diyan mo. Ala, gusto detan pare. Tendon bigat. Mapanday siya ni Jovi. Jay best friend ni Kim. Ang mga amo na ti boarding house ni Kim. Pare. Amo kung adda muna dahil jay. Maipaban itigayam na. Sige man nga rod pare. Mapanta. Sapay lang ko mga rod.
kasta mo na ti pagnanaadan ni Kim ijay syudad. Abay, pare. Panggap mo asurutan ni Kim? Ewan pare. Surutak ijay syudad. Kaayan-ayat mo ni Kim, kunam, manong? Wala ding. Apay akas lamas daaw ka? Ningamin Kim, kadwanan ni Sir Jomar, anapan ijay syudad. Ada project ni Sir Jomar ijay. Kat isa ti simurutan na. Anya? Pinadas ko nga awagan. Ngam jak matla makontak. Ngam amok ti pagnanaudan da ita ijay syudad. Kasta ka di? Mabalin ka di amaamuak no sa dino? Di ka madanagan. Kasaritak lang ni Kim no bilang. Saan ko idaariribukan? Harold? Masikog ka. Owen. Pinganda ka dito eh. Imayak. Gaputa na bayag nga inururay ko ti panagsublim. Ngam di ka na uray. Kat masikog kagaya man. Apay na aramid mo kanyak ti kastoy. Impagarup ko no napudno ka kanyak. Kas iti panagayat ko kan ka. Ngam saan matgayam. Harold. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno maipaay ko dagiti banag apakaragsakam. Nang runa ti plan-planwen ta panagkalay sata. Ngam anya ti insubad mo. Pakawanan na, Harold. Nagbitutak. Ngam, naamiris ko. Asaan kagayam nga iayatan. Pakawanan na ko, Harold. Gaputan ni Jomar ti pinilit. Gaput na amok ang maipaay na ti biyag nga arapa-apak. Asaan mo akabailan nga ipaay kanya? Kaya't mo asawan. Gaputabak na ni Jomar. Isun ti pinilim. Kat linipat mo dagiti plano ta. Pasensya ka na, Harold. Aglinipatan. Lading itak tinapasamak ka data. Ala, pumanaw kan. Ang mga numadanunan na ka ni Jomar dito eh. Gapulaeng iti dadya babae. Kanayon kanyag barbar te kanak ka. Abe, kastoy tatang. Nagayatak iti napudno. Apay alino ko nakti babae nga inayat ko. Kanya ngay nga ro, danak ko. Panunutim latan. Asaan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? Nagsakit, tatang. Awan sa bali a pinanunot ko. No saan na ti pakaragsakan. Kan pagsayatan minto kinikim. Kasto'y tinagbanagan na. Mala. Talaga kasta tibiyag, anak ko. At dadagiti banag apakasakitan, kan pakaupayan tayo. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Patsyak, nga danto pa'y masarakam akap-kap na kam. Tatang. Pangasim ko ma, tahusto dahi tan apanagin inom mo iti arak anak ko. Saan ang masulbar ti parikot mo? Iti panagin inom mo iti arak. Jack Maclone ti inaramid ni Kim kanyak, Mr. Lonely. Gapo iti nalaos apan nakapasakit ko, impapas ko tinagin inom iti arak. Awan na aramidak no di lipaten ti amin, numampay saan akas karina ti manglipat. Tuy pagayam mo, Harold.
Harold pagayam ko, pudno tinakuna ti amam. Saan ada kayo kinikim, tinaituding iti tunggal maysa. Isardang mukit din ti panagin-inom mo, kat ituloy mo ti aggagat. Kendi mo matirikap ti ridaw ti pusong, taam mo. Sumangbay tumatlaang ti babae, aparakin ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Harold, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Sound effects, June Rebutaso. Computer recording technician, Michael Logitan. Musical scoring, Dante Martinez. Kanitim at direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Dina adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa atawan nga agayan ayat kami kini Bernard. Ngem adda na aramid ko ang nagbabawyak iti husto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imbagak matankan ka, adi na kung sarungkaran dito'y balay, Bernard. Apay ka di adi ka makaaw-awat. Anya ka di tinagbasulakan ka, Dina. Taapay akas takamatan kanya. Saan kan ngay ayatan? Isa arumwarkan. Anya? Nang nagmutimbagak, pumanaw kan kat saan kan nga agsubsubli. Dina. Ala, tumakder ka ditan, tarumwarkan. Sige, nuday tati ko nam. Kat anya nga ruti kayat asaon da ito eh. Agwin na swastan? Wan! Naglawag mo ti kayat ko ang mapasamak. Saan ka di? Agwin na swastan. Sige, Victor. Agape ka pa'y. O sige. Kaya't ko titimpla ma. Agyaman, nak. Dina. Kaya't ko adang ganti sungbat mo. Ay ayatan nak kadimatlaang. Sige. Sungbatan kan. Wan, sungbatan kan. Yes! Agyaman hak! Naragsak ka. Gapot ay ayatan ka. Nga uray inaunaak ngam itisi ka? Anya ko ma. Agyaman hak. Wan gayam. Ni Bernard. In-break mo ka din? Wan, naamiris ko asi kagayam ti kayat ko. Saan ani Bernard? Hay, nagado ang masabat ko. Si kapay laeng mat. Talaga ka di adina kon kaya't makita. Dita ka man laengan? Mabit lang. Sigurado ka di adina kon ayatan. Dina. May sa atawuntan nga agayan ayat. Ngam imbrik nakmatan. Saan ka nga rodan nga ay ayatan? Sige. Awan mabalin ko. Sige, inakon. Ingkalaang. Ay, nagado ang masabat ko. Ngam apay asik kapay. Oh, nang yugak iti merienda ta. Kung adamutan inumunta. Oy, friend. Nakasaritak ni Bernard. In-break mo ka no? Wan? Mas dahawakan ka. Iti anya arason. Basta, nagbao matlatan ti panagayat ko kan kuana. Ngamin, ni Victor matan ti pakariknaak iti ayat. Ay,
Sinayang mo ni Bernard, nakasingsing pat abaro. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Ita, insukat mo kini Victor? Gapo ka dita natataerbasit ngam ni Bernard? Uwan. Ala, makaammo ka. Ay ayatak ni Victor. Natimtimbang tiriknak kan kuana ngam ni Bernard. Ala, nukas tadi kayat mo, makaammo ka. Nukasta, agkalay sa kayaon. Wan, Lola. Kasta tinagsaritaan mi ka ni Victor, Lola. Yala, makamo kayaw. Adamat kit di baboy ko ama parte. Lola, adamat basit urnong ko. Uray siyak, Lola. Adamat urnong ko. Umdas nga ramatan mi ngagkasar ka ni Victor. Mala, agkalay sa kayon, nuday tati kayat siya. Dina, naragsak ka di matlang iti kalay sata? Siyempre, naragsak ako unay. Kat dito'y tanbalay mi ka ni Lola kagnaad. Tasaan mo't amabalin a panawak. Wan, amok day ta. Ngam, kasano ni nanang mo? Kunana nga ijay tabalay yung agnaad. Awan mabalin na. Kaasimat ni Lolam, no panawan tang agmaymaysa. Agyaman ako unay, Victor. Tamaawatan. Wan, maawatan ka. Taay-ayatan ka unay-unay. Ay-ayatan ka, Mat, Victor. Ala, maturog tan. Tamariknak ti banog ko iti kinaado ti nasikaso ta itay aldaw. Saan mo't nga adoonay ti inimbitaran ta iti kalay sata? Nabanog aklat ta. O sige, maturog ta nga rudan. Dina. Bala, mangad kayon. Nagluto ako. Wen, Lola. Rumor kami ita. Ingkam ijay laon yun. Laon yun? Wen, Lola. Agawid kami matlaang inton malam. Ingkam ila agaliwak sa ijay baybay. Di ka agdanag, Lola. Adan to pa sa lobong mo. Mala, agan anad kayo nga rod. Sige, mangan kayon. Tapno makarobwat kayo. Wow, nagmayat dito eh. Kita ang tidaluyon. Ay, nagmayat. Wanyag paiso. Talaga amayat dito eh. Maliwliwa ka dito eh. Amam ka di, Victor. Nakaragragsakak ita. Gaputa si katikaduak. Uray siya. Naragsakak man. Nagkalay satan. Katsapay ko ma, tasaan kantong agbaliyo. Ikarik, Dina. Sa anak tong agbalbaliw. Ala, intaro din aglangoy. Agenjoy ta, Victor. O sige. No kayat mo, maturog tan dito eh. Kat agawit tan ton inton bigat. O sige, no day tati ko na, Victor. Di pa ininawan tinanganan niyo, mat. Ne, kunak no naginaw ni Victor. Taglablaba akmat ngamin itay, Lola. Manon abuulan nga agdenden na kayo kasagasawa. Ngam kas kay laubeng. Ni Lola, mat. Jay asawam. Nakasadsadot. Di na pa'y maisimpa, ultimo bado na. Ay, matayak adagos no kastoy laang. Lola. Ingkay agyan ni Jibalayda. Tadyak kaya tamakit-kita ti kinasadot na. Anya? Urayag may sa akon ditoy. Basta sa anak ama stress. Ni Lola, mat. Ay, pudno ti kunak, Dina. Ay, sadot ti asawam. Di pa'y tumulong iti trabaho di ti balay. Uray mabisinan. Syaklat ta ti baon na ngaglutaw. Jak pa'y nakita nagtrabaho dito balay.
Uray la kumagsakdo iti pagluto. Sikamot amin ti agunggunayan di na. Akaslawan asawam. Lola. Nala, ingkayag na di balay da. Tapno makita dagiti dadakkel na. Nukasano ti kinasadot na. Nanang, dito'y kami nga agnaad. Tapay, pinapanaw na kayo ni Bakit Angge? Saan, Nanang? Ngam nagsaritaan mi ka ni Victor, adito'y kami mat nga agnaad. Nasaya at tapno adda katulungak nga agtrabaho dito'y balay. Mas dahawak nga main. Tapay nga ijay balay yung tinagnaedan nyo. Nanang, ingka nga rudan dalusan jay silid ko. Ta ijay kami nga agsilid. Ay! Sana siyak tibaw niyaw! Apay! Asino kayo dito'y balay, Bisita? Agtrabaho kayo! Saan asyak ti pagtrabaho niyaw? Wan, Nanang. Da kami ti agdalos. Pasensya kayo lakuman iti na ibaga ni Victor. Victor, isimpamon dagita kawusta. Tulungan nakmutan Itayak pa'y ngagdaldalos, ngam di kamot tumulong. Cellphone kamot laktaditan. Masadutak, sikalatan. Ay. O sige, agawa amon. Tayong kaagluto, mabisina kon. Sikan ate agluto, tasya kon ti mangisimpa kadagiti kawusta. Darasam git di. Tayong kaagluto, tani, mabisina kon. Hoy, di na. Anya ka di tinararamid mo? Tadi ka nagsakdaw? Agtugtugaw ka kadilatan, Madamdaman to ko man, Nanang. Sangsangput ko manipod iti trabaho, kat nabanuga. Kat kano ka nga rod nga agluto? Inton nasipngotan? Sige, tainak pa'y agsakdo nga rod, Nanang. Kasta, di ka agsadot-sadot dito'y balay me. Tawan katulong mo dito'y. Nanang. Ala, gunay kan! Ingkagsak daw, tagluto kan! Oy, Dina! Kumusta? Ay, si kamot gayam, Sharon. Takalaan nga makita. Wan, busy ak namin iti trabaho. Kan busy ak matan iti balay da Victor. Ha? Busy ka iti balay da Victor? Kasano rin ta? Si ka amin ti agtrabaho? Ay, wan nga rod. Ngaman niya ngay, awan mabalin ko. Amom ka di, ilabaak pa'y ida amin. Ay, friend, nagaduda ijay pagserbihan. Duwa ti kakabsat ni Victor, plus dagiti dadakkel na pa'y. Wan nga rod, friend. Kita ang mantalangan, losyang kan. Ha? Kasta ka di? Kahasi ka mo, agsubli ka lang ijay balayo. At least, agmay-maysa ni Lola mapagserbihan. Napanunot kumat nga rod daytan, friend. Wan, friend, kasta di aramidam. Kaasi ka laang iji balay da Victor. Tina, jak kayat tagsublay jay balayo. No kayat mo, sikalat at tagsublay. Anya? Wan, saanak ngagsublay jay balayo. Jak kayat ti panagkuskusilap ni Lulam. Amom ka din no apay akuskusilapan na ka ni Lola. Ngamin, nakasadsadot ka. Dayta ti rason no apay anak ko nana adito'y tanbalay yung agnaed. Tapno makitkita dagiti dadakkel mo ti kinasadot mo. Ngam, awan matgayam bibiyang dano sadot ka man. Kat ti madi, siyak amin ti agtrabaho diti balayo. Ultimo kawas dagiti kakabsat mo, siyak pa yan ti mangilaba. Oh, sige No saan ka makaanos? Di agsubli kay jay balayo, kat agsina tamatan. Anya? Wen! Iti ka nitong agsubli kay jay balayo, kaya't nasawan, agsinatan. Isong agpilikan. Agawid kay jay balayo. Weno, agnaad kalagta dito'y balay may. Ay, bayamon ti asawam. Ay, namukla ko maakas jay. Sa anak ko man nga imanogot anak ki asawa kakenkwana. Lola. Ay, di kag sangit. No ay ayatan na ka ti asawam. Surutan na ka. Naimbag pa'y ni Bernard. Tanagagat nga agardeng. Ita, agpatpatakderan iti kabukbukudan na abalay. Yamin, nagagadunay. Ay,
Di pa'y laiso tinakiasawaam. Lola. Ngimala. Sapay la kumatag balbaliw ni Victor. Kat aggagat matag. Ni Bernard, ti masabat ko. Kumusta, Dina? Kwa, nasaya at lata? Ne. Apa kimutong ka? Ha? Kwa? Bimakat pa yung tarupam. Kasta ka di? Bernard? Oh, apay. Anya ti parikot. Si kalakuman, Bernard. Si kalakuman. Ha? Amom ka di. Nagdakal ti babawik no apay nga in-break ka di. Anya? Si kalakuman, Bernard. Nalabit. Nagsaya at kumaitan ti biyag ko. Nalpasan ti ami. Nagkalaysa kayon ka ni Victor. Ngam nagsina kamin. Di na. No anyaman ti parikot yun. Ornusan nyo. Sobra ti kinasadot na. Siya amin tagtrabaho iti balayda. Isa pimanawag ijay. Oray na banog ka nagapo iti trabaho. Siya pala ti agsakdo ka nagluto. Anya? Dagiti kakabsat na. Agsel-cellphone later aramidan da. Dagiti mo't naganak ni Victor. Day talagur uray iti maidasar ter aramidan da. Ano sama? Taisuda mo tinakaikamangam. Diyak kayatan ti agsubli iti balayda. Oray agsina kamin ka ni Victor. Tatalagamot ngagbabawi ak anak ikalay sa kankwana. Saan akasta, Dina? Da kayo tinaituding ititong dalmaysa. Isong agsarita kayo anasayaat. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Iti kasta, saan ang madadaal ti pamilyayo? Bernard. Kasaritam anaimbag ti asawan, Dina. Imayak, taada ko maumay ko ibagakan ka, Dina. Amangan ngamin no agsakit tinakam mo kanyak no maamuam. Anya day ta, Sharon? Agkalaysa kamin kini Bernard. Anya? Makita ngamin a responsable at tao ni Bernard. Day tati kayat ko kinkwana. Nasaya at ti ugali na. Kan, nagagatpay. Kasta ka di. Sapay kumata saan nga agsakit tinakam mo kanyak friend. Saan? When? Saan nga agsakit tinakam ko kan ka, Sharon? Kan may sa awanan karbangak kan ko na. Tadamot tan asawak. Day talaan ta talaga at nagisayang aglaunay ni Bernard. No kumaiso tinakikalay sa ak. Saan kumakastoy tinagbanagak? Dina? Kat naragsakak parakan ka. Gapot agkalay sa kayo gayam. Kat saan kantong agbabawi ang makikalay sa kankwana? Hindi na. Pudnot ako nam. Sa anak tong agbabawi ang makikalay sa akin ni Bernard. Kablaawan ka, Sharon. Aging gaita, agnanaadak ije balay mi kini Lola, kat agnanaadmat ni Victor ije balayda. Gaputa talaga adyak kaya ti makipagnaed kadakwada. Kat ita, impamay saklatan ti trabaho. Kastan, ket agyaman na. To'y pagayam mo, Dina. Dina pagayam ko, agyaman na iti daytoy apakasaritaam. Nagkalaysa kayon kini Victor. Ket nasaysayaat no urnusen nyo ti relasyon nyo. Panunutan nyo no kasano agsubli ti sigod aragsakyo. Da kayo adwa ti mangsulbar iti dayta. Ngem no kasapulan nyo ti pamagbaga dagiti ninang ken ninong yo, umasidag kayo kadakwada. Barang iti pamagbagada ket makaamiris ni Victor. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a milya. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sakmet amang tartarabay kadagiti amin a drama yo. Ket naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaan. Awagan naklatan itinagan a milya. May sa akon abalo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Milya dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Milya, bakit? Numatayak. Kanayon mo kumalaglagipan. Nga inayayat ka unay. Ayatan ka. Aking gat maudi. Nga angas ko. Romeo. Malik na. Ngagpatinggan dito'y tibyak ko. Saan, Romeo? Saan? Di ka agsawi, di kasta. Milya. Saan, Romeo? Saan? Di nakampanawan ka dagiti anak ta. Saan, Romeo? Awanan ni Papayo. May isa na bangkay, anak ko. Mama. Nakaladlading. Gaputa awanan ni Papayo. Uwan, Mama. Nagpatik ka na di tantipyag na. Awan ti mabalin tayo, Mama. Tatunggang parswa. Adda na ikadang apanumpalan na. Pimosay, ti amayo, gapo iti lang cancer. Tagkasanumat ngamin ka. Husto na, Mama. Di yung babalawan ni Papa. Aglunan tayo laangan. Adito'y tinagpatinggaan ti biyag na. Anak ka. Nakalidliday man. Nga manyangay nga rod. Romeo. Kasladyak ka ba ulahan? Adi kan makita. Ititong palbiyag ko. Diyak ka ba ulahan? Papa. Lumabalin. Diyak pa'y kaya't amay tabon ti bangkay na. Gaputa saan kunto na makita pa. Saan man, Mama. Agkita kayong tumatlaan. Amin tayo. Agkikita tayo ton. Itinagkay sa abiyag. Gaputa di tati pagturungan tayo amin. Inmun unalaang ni Papa. Papa. Kailiw na kayo tulagin di. May kawa kami doon, itigawan mo.
Romeo! Kasla diyag kabaalahan, di ipupusay mo. Gusto na, Mama. Melanie, ading ko. Amangan mo makapadakas kada kayo. Ti sobra pa nagsangsangit yo. Kasano, Mama? Naiwakas tayo ti pagrebangan tayo. Maipapanitipan na katay ni Papa. Dennis, anak. Mama, matuloy ti panagabrood ko. Umanugot kayo kadi? No, day dati kayat mo, anak ko. May saak a mechanical engineer. Kat sayang mati oportunidad ko ang makapan ije abroad. Wan anak, palubusan ka. Basta'y karim kanyak. Akanayon kang akan anad. Wan, Mama. Ikarik dayta. Kumusta kan dita abroad, Dennis, anak? Awan parikot kanyak ditoy, Mama. Nasaya at ikasasaad ko ditoy. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Mama, madlaw ko nga awan gaganay-gayan nyo. Kuang amin, anak. Aglos duyak. Numalagip ko day di papayo. Mama, di kay unay aglidliday. Laglagipan nyo ko, Ma. Nga da kami payla ang anak yo. Wan, anak. Di yu baybay anti salon at yo, Mama. Wan, Dennis, anak. Alang arod, Mama. Baliwag tumananti umawag. Bye. Bye, Dennis, anak ko. Kanayon nak nga awakan ni Dennis. Sipod na ba ni abroad? Madanakan para kanyak. Aking kaita. Kailiw kulata ni Romeo. Kasladyak kabaulan. Adyak makita ti asawa. Mama, nakalidliday ka man ang nakatugaw diti balkon. Nagadayo ti turong ti matam. Panawanak ditoy. Melanie, anak. Kayat ko ti agmay-maysa. Mama. Panawan na kon. Wan, Mama. Sige nga rod, tainak mang timplay ti gatas yo. Diyak kayat ti gatas. Anya? Ngam, di kay nangan idirabi Uray itay agsapa, di kay nangan. Nga agpapan itay aldaw. Kat anya ti orasan, 3:00 iti malam. Awan ganas ko amangan. Iso abay anak lata, Melanie. Agyaman nakta nakapasyar ka, Femya. Pasensya kan, friend, Diyak nakaumay, di nakamasayag day di papayo. Ngamin, apag iso idi ti panagsakit ni nanang. Ngam kaasi na, naimbagan. Nasayaat mat nga rod ta naimbagan. Ayun gayam, adda ginatang ko a paborito ni Auntie Milia. Bibingka. Agyaman na, ngam di na makanday ta. Gaputa na ikatan ti ganas na amangan. Agdanagak nga rudan. Gaputa amangan no agsakitan, gapu iti depression na. Kasta ka di? Di na maaklon ti pan nakatay ni Papa. Iso aday ta. Kanayon nga agmaymaysa. Kanayon analiday. Pagamuan, agsangsangiton. Rumbang amaawatan nyo ti inayo. Ano sa nyo nga ay aywan? Nang runa pa'y ta na depres. Femya. O sige, padasak akasarsarita ni Tita Milia. Bareng makatulong akan ko na. Wan, Tita Milia. Kasta din ako na itay kanyak ni Melanie. Insalaysay na kanyak tinapasamak kini Tito Romeo. Nagkasang timapukawan iti ibatbatag kiti biyak.
Wan, tita. Pudno dayta. Innam abulanan sipod pimbusay ni Romeo. Ngam, aging kayta. Diyak pa ilaang nakamove on. Saan analaka, tita? Ngam ininot dayta. Basta diyo kumabaybay anti salon at yo. Tita Milya, mabalin ka di nga istoryain nyo kanyak ti love life you, iti day di Tito Romeo. May saak amanurat iti radyo. Kat kayat ko asuratan ti love life you, tita. Mabalin ka di? Alan, tita. Istoryain nyo kanyak ti love life you. No kasano kayo anagam-am mo iti day di Tito Romeo. Lagi pantayuman tinapalabas yo. May papankan ayat, Tita Milya? Sige. Saritaakan ka. No kasano kami anagam-am mo, iti day di asawak. Aging ka anag-asawa kami. Naimbag ta dito ayan nyo, ti pagaramidan ta iti project ta, iti biology, remedios. Ngamin, may mayat dito Sakit, nagmayat dito paraangan nyo. Wan, Milya. Dito'y tanda drawing. At damat lamisaan dito'y paraangan. Ay, erugita nga rodan, tapno malpas ka. Naimbag nga oras yo? Ay, si kamat gaya, Manong Romeo. Naimbag mat nga oras mo. Remedios, yamamunak man di tagaya mo anang isip nga tidog tibuk na. Ngam, black is beautiful. Che! Uy, nagmisuoten. Ala ka, Manong Romeo. Pinagmisuot mo ti best friend ko. Miss Beautiful. Mabalin ka di amamuan tinagan mo. Siyak ni Romeo. Iso ni Milya, Manong Romeo. Nice meeting you, Milya. Atoy, uminom ta iti juice. Sige. Dito'y tandagos mo nga agaramid iti assignment ta. Tap nagtinulong ta. Isungarod ako na nga umay ka diti dagos ko. Ngam sapay ko maata dumagas manan ni Romeo. Ta isuro na ta. Ay, wan gayam. Pag inrolam intun umay apa nagsasarak? Siyempre, dito'y matlaang Nang runa kat adda dito'y ni Romeo. Uy. Aguray ka. Agayan ayat kayon ka ni Manong Romeo? Remedios. Kunak ngamin kat nga gusto unay kan ni Manong Romeo akaruba mi. Amon, nasingpot at talaga dayjay. Kan, nagagat nga trabaho. Sayang laeng, tadi na maituloy ti kurso na. Tagtrabaho mat ngaminan. Awan ka nung ngamin kwartada. Isong agornong, tapno maituloy nanto ti panagadal na. Kasta talaga, Amam ka di? Sa anak-anak babawi anang sungbat kan kwa na. Gapot ang mariknak nga ay-ayatan nak unay. At dan kaayan-ayat mo, friend. Ngam siyak, agur urayak pa'y laeng no adda maisalap. Romeo, agawid ak iti lugar mi. Kat ijaya ka nun nga ag-eskwela, intun sumaron no apa nagsisarak. No kasta, panawan na kon. Agita tantumit laeng. Sige, sikat imakam mo. Ngam kailiw kan tulakit di. Uray siya, Romeo. Ngam kasta ngamin tinakunadanaanan ko. Sige. Awan parikot iti dayta. Agtungpal ka iti kayat dagiti naganak mo. Sipod nagayan ayat kami kan ni Romeo. Kanayon na kasarungkaran. Tunggal malpas ti trabaho na iti malam.
Umaynak sa rungkaran, ijay dagos ko. Kat kanayon nak idi atulungan kadag iti assignment ko. Kanda dumapay a homework ko. Nagsingpat gayam ni Tito Romeo. Uwan, pudnotan ako nam. Oh, Mama, adto iti pasalubong ni Femia kada kayo abibing ka. Meriendaan tayon. Nang timplak matan iti juice. Paborito yu dayta, Tita Milya. Saan ka di? Aha. Iso nga ita, nasken amangan ka. Tapno saan ama sair tirik nak agim matang. Oh, adto'y tita, ramanan nyo. Sige, Femia. Saan ka apaayon? Sige, Tita Milya. Ituloy yu tiyag salaysay. Anyamot nga'y dagiti napaspasama. Kabayatan ti panagnobyo yu iti day di tito. Natuloy ka di ti panagawid yu iti lugar yu, tita? Ket saan kayon ang nagkita pa'y kini Tito Romeo? Natuloy di panagawid ko. Ngam saan ang makaid na. Gaputan ni Romeo ti kanayo na pampanunutag. Aging ga ang nakaawatak iti surat na. Nga adda ka no iti ospital. Napanak nga rod. Kat pudno anak ka dextrose. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. Kunana nga agasawa kamin. Kat napasamak nga rod dayta. No kasta. Saan nyo analpas ti panagadalyo, tita? Wan nga rod. Nagsardengak idin. Gaputa ag ulaw kan agtuglo pa kiti klase. Kaya't naasawan. Aginaw kayo, tita. Pudnot ako ng balasang ko. Aging ga ang nagsardeng ako nga gadal. Naragsak kami iti binangon miya pamilya. Kat ni Dennis nga inauna nga anak ni. Iso tinang ituloy iti kurso day di amana a kinainhinyero. Adda idin ni Romeo iti third year college. Idi nagsardeng. Gaputaawan idin pagadal na. Wen nga agpaiso, tita. May saitan nga inhinyero ni Manong Dennis. Wan balasang ko. Kat oray saan mi analpas ti eskwela mi. Naragsak kami lata. Gaputa amin nga anak mi. Nakalpas da iti panagadal da. Kablaawan kayo, gapo iti dayta, tita. Ngam, mas nasaysaya at pay kuma. No nakalpas kami nga agasawa iti panagadal mi. Pudno dayta, tita. No pay kas na. Si babaligi kayo lata iti biyag. Tanaragpat dagiti anak yu ti arapaap da iti biyag. Kan, naragsak ti binangon nyo a pamilya kini Tito Romeo. Hello, Dennis, anak. Kumusta kan? Agyaman ak tayo mawag ka. Un mama, kumusta kayo? Aglidliday kayo kanipay lang aging gaita? Owan, anak. Siyempre, aglidlidayak at talaga. Basta tinasken, mangan kayo. Di yu baybay anti salon at yo. Wan, anak ko, di ka agdanag. Alwadan yu ti salon at yo Jak kayat nga agsakit kayo. Wan, Dennis, anak. Awan pagdanagam. Pagyamanak no kasta, mama. Awanan ni papa. Isu ajak kayat, nga uray da kayo. Kat mapukaw kada kaming agkakabsat. Anak. Isu apang nga asiyo, mama. Di yu baybay anti salon at yo. Ipatpatagda kayo, mama. Wan, anak ko. Ipatpatag kayo matuunay nga anak ko.
Mama, saan tayo kadipay nga agawid? Saan pa'y anak ko? Dito'y tabay laang ayan ti tanam ni papayo. Mama, Kayat ko pa'y ti agtugtugaw dito'y. Kasla nga minada mangar-arakop kanyak, analamiis, anak. Katamo ka ni papayo. Mama. Oh, Romeo. Kailiw kan. Kailiw da kan kadagiti anak ta. Upat at awanan adida ka nakikita. Ngam kailiw da kalata. Mama, umay kayo na di kusina. Naidasaran ti makan. Sige lang, Melanie. Mangan kayo lata. Di kay mangan, Mama? Sanak pa'y nga rod ang mabisin. Mama, ag-move on kayo kuman. Upat atawanan tinapalabas. Iso nga ag-move on kayon. Anak. Saan akayat ni Papa makitkita na kayo akasta? Nagdakulan ti imrasan ti Baguio, Mama. Iso pa nga asiyo. Ag-move on kayon. Kat di yu baybay anti salon at yung.